Ketenat Election Commission of India kebelayam do Chief Election Commissioner Ganesh Kumar lembat Election Commissioner berkentup ya Dr. Sukhbir Singh Sandhu bar Dr. Vivek Joshi kila penlong ikajing yatil bar Sekretari Ketenat Kampoyeng Kari Sekretari Legislative Department Sekretari Ministry of Electronic and Information Technology CEO kayudai bat Kistat Election Commission Hanil Bachan Sedan New Delhi Dangshen Hakakerwa OP Pawan Deputy Director ke Election Commission of India Longba kejingelang katkum ke artikel laispa arpun reu kertin syaragari kahok banjet kadai ya way pa way nong syong lai keren lu bau Aadhaar card undai usaki ban pensisya ya nong tebut hal kani karai ban Pyniasoh ya kado tebut ipik bat Aadhaar nembar katkum ke kendon ke artikel laispa arpun reu jong kertin syaragari katkum kendon apply sao apply san but apply real jongkap representation of the people's act kat kanai pa san po but kan long ru kat kum kara jong Supreme Court how ajal apply hal kani kajing ya selok apdeng gayudai bat Kistat Election Commission kas dang no sien.